λύπη μου θέλω να ανακοινώσω ότι οι πτήσεις της αεροπορικής εταιρείας Ήλιος ZU522 από Λάρνακα για Αθήνα και Πράγα με 115 επιβάτες και 6 μέρη πληρώματος στην Ετρίβη βόρεια της Αθήνας. Hallo, ik ben Peter. In het begin van de jaren 2000 werd Europa opgeschrikt door een aantal zware vliegtuigcrashes. In augustus 2005 stortte Helios vlucht 522 neer op een vlucht tussen Cyprus en Praag. Alle 121 passagiers kwamen om het leven. Na het ongeval bleek dat de maatschappij systematisch veiligheidsvoorschriften had genegeerd. Het is mijn taak ervoor te zorgen dat zoiets nooit meer kan gebeuren. Ik ben Geert. Als een luchtvaartmaatschappij niet aan de internationale veiligheidsregels voldoet, dan waarschuw ik onmiddellijk de luchtvaartautoriteiten van alle landen die het vliegtuig plant te overvliegen. Som Gabriela. Ja a môj tím sledujeme stav lietadla, technické vybavenie a posádky na všetkých letiskách po celom Slovensku. Kolegovia na všetkých hlavných letiskách v rámci krajín Európskej únie vykonávajú tieto štandardizované inšpekcie každý deň. Avšak ak máme akékoľvek podozrenie na nebezpečenstvo, je našou úlohou zabrániť odletu lietadla. Hi, I'm Jeroen. I help manage the EU Central Database with the results of aircraft inspections performed in the EU and 20 other states. My colleagues and I analyze the airline findings which we receive from inspectors like Gabriela. And if we identify an unsafe airline, we advise the EU and the participating states. And in the worst case, we suggest banning an airline from the European skies. Είμαι η Ντόραθη. Έχασα την αδερφή μου την πόλη στη συντριβή της πτήσης της Ήλιους 522 το 2005. Μια σειρά μηχανικών σφαλμάτων και αναπαρχών ελέγχων ασφαλείας είχε ως αποτέλεσμα να εξαντληθεί το οξυγόνο για τους επιβάτες και τους πιλότους στο αεροσκάφος. Η πόλη είχε όλη τη ζωή μπροστά της. Φανταστείτε πόσο φοβισμένη πρέπει να ήταν. Κανένας δεν πρέπει να βιώσει τον εφιάλτη που αναγκαστήκαμε να περάσουμε εμείς. I'm really sorry for your loss. Thank you. It's your sister who drives us to try to improve things. It should never happen again. Thank you. It's a great initiative. Thank you.